I can assure you everything was done, double-checked. Vho Mapisa-Nqakula zwa zwino vho thukha tshiduloni tsha vhuthandi mudise sa tshipikara tsha buthano la lushaka. I accordingly declare Honorable Nosiviwe Mapisa-Nqakula duly elected as the Speaker of the National Assembly. Chidulo icho chosala chisina mukoma musi vho mudise vha tshi ḓivhadzwa sa Minista wa vhupileli. Defense and military veterans, Ms. Thandi Mudise. Vho Mapisa-Nqakula vho vha vha tshi khou imedzana na Dr. Annelie Lotriet kha vhuimo uvhu he vha kunda nga vouthu dza ḓana fuṱahe ngeno mukhaedu wavho vho wana vouthu dza 42. There were two nominees, Mapisa-Nqakula, 199 votes, 199. The second nominee, Lotriet, 82 votes. Spoiled votes, spoiled votes 17. Ndi lwa u thoma musi miraḓo ya phalamennde vha tshi ḓa phalamenndeni nga vhunzhi tshe maga nyiledzo dza muvhuso a ḓivhadzwa nga ṅwambo wa COVID-19. Vho Mapisa-Nqakula vhe vha vha Minista wa vhupileli u bva nga ṅwaha wa 2012 vho fulufhedzisa u ḓo shuma nga nungo dzoṱhe u vhona uri miraḓo ya ndaulo i dzhie vhuḓifhinduleli. I therefore fully appreciate, honorable members, the extent of the transition that I must personally make in order to fulfill my obligations and those of this House, to ensure accountability and oversight of the executive branch. Having said that, I also recognize that for us to succeed as a country, all the three branches of government of state should function in collaborative manner. Vha khou nangiwa sa tshipikara kha dzulo ḽe vha lihoro la EFF vha hana u vha tshipiḓa he vha amba uri Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha khou khakhisa kushumele kwa khethekanyo tharu dza muvhuso nga u thola vhe vha vhe tshipikara tsha buthano kha ndaulo ya muvhuso. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo zwa zwino ri humela murahu kha vhaṅwe vharangadzulo vho vhuyaho vha dzula tshiduloni tshi phalamenndeni u tou bva tsha muvhuso wa dimokirasi. Vho Frini Jinwala vho vha vhone mulangadzulo wa u tou thoma nga murahu muvhuso wa khethulo nga lukanda nahone vha dovha vha mufumakadzi wa u tou thoma u dzhena tshiduloni tsha tshipikara kana mulangadzulo la phalamennde fhano Afrika Tshipembe. Ha ḓa tevhela vho vhalekambete vhe vha shuma zwavhuḓi u swikela vha tshi ḓo nangiwa sa tshanḓa tsha phuresidennde nga ṅwaha wa 2008 nga murahu ha u ḓirula mushumo ha phuresidennde wa kale Vho Thabo Mbeki na vhe vha vha vhe tshanḓa tshavho Vho Phumzile Mlambo-Ngcuka. Vho Gwen Mahlangu Nkabinde vha mbo vha vha tevhela na vhone vha shuma zwavhuḓi. Hari ha kha muvhuso wa vhuṋa wa dimokirasi Vho Max Sisulu vha mbo tholwa sa mulangadzulo ho vha vhone muthu wa tshinnani wa u tou thoma kha itshi tshidulo nahone u bva tshetsho tshidulo itshi a tshi athu vhuya tsha dovha hafhu tsha dzulwa nga muthu wa tshinnani kha uno muvhuso wa dimokirasi. U bva afho vho vhalekambete vha mbo dovha hafhu vha vhuya honeha nga itsho tshifhinga zwa sa tou vha lelutshela u fana na mathomoni vho ḓo swika he vha livhana na tsasaladzo dza u pfhi vha dzhia sia nahone vha sendamela kha lihoro ḽivhusi na u tsireledza vhe vha vhe muphuresidennde Vho Jacob Zuma. Ho vha nga ṅwaha wa 2019 musi Vho Thandi Mudise vha tshi mbo dzhena ha vha vhone mulangadzulo nga murahu ha u ranga phanḓa khoro ya lushaka ya mavundu phalamenndeni. Tshikhala tsha Vho Mudise tsho ḓo kaṱudzea musi vha tshi mbo tholwa sa Minista muswa wa muhasho wa vhupileli. Namusi ha tshidulo itshi tsho dzhenwa nga Vho Mapisa-Nqakula. Zwa zwino nga riye kha vhupfiwa ha maṅwe a mahoro mahanedzi zwi tshi kwama u nangiwa ha mulangadzulo muswa phalamenndeni. We have a cadre who has been deployed, failed at her job spectacularly as the Minister of Defence, almost resulting in an insurgence in our country, insurrection happening that now the President is choosing to avoid. The ANC say the President doesn't elect the Speaker, but the collective does, so he had to have had a say in it. If I was Cyril Ramaphosa, I would be terribly nervous about the fact that someone who stood by while an insurrection was happening in our country did absolutely
nothing but blame the Minister of Police and blame everybody else, is now the Speaker of the executive arm of government in our Parliament, in the legislature. We can accept that for the majority of those, that 17 votes are spoiled votes from the ANC in itself. That emphasizes the fact that the factionalism in the ANC is very strong. In fact, when the Speaker was nominated and asked by the Judge President whether she accepts it, the Minister for Police, Bekitsele, is not far from my side, and he said she has no choice. We were not in favor of supporting the person that got elected. However, now that that is said and done and democracy has played its part, we will offer our fullest support to the Speaker of the House because we respect the office of the Speaker. And in the same way, we hope that she will reciprocate, as she has indicated to the House, that she will work with all parties. And we've got to work in the interest of not only Parliament and this institution, but in the interest of the millions of South Africans out there who expect us as parliamentarians to do what we should be doing, and that's improving the quality of their lives out there.